Ya alright, kama kawaida nkuko bisanzwe nuko tutangiye nta bintu byo gutinda cyane. Reka. Episode ni ya kabiri. Bakise dunia. Mugenzi nkuko mwibuka ubushize twasize umugore n'umugabo bagiye kuryama ariko ntago umugabo ko yakabyutse, umugabo ari kuri laptop. Atese madamu. Yes. Ati yego. Vipi? Ni bite ni sawa. Nimetoka bathroom. Ati mvuye koga. Mbani tuendelee. Ati kugira ngo byibuze kuko mvuye koga ngaruke mu cyumba dukomereze hapa. Ati none ndi kubona waje muri salon. Nilipata notification kwenye simu. Ati wa mugabo we nabonye notification cyangwa se hari ubutumwa bwaje hejuru kuri telefone bumbwira kugira ngo binsaba yuko nza hano muri salon ku mashini. Nikaona nije chap niangalie kabla watu hawajaanza kuziwahi. Si unajua siku simechelewa sana. Aturabizi yuko akazi nkora nako kutanguranwa imizigo n'abantu. So nagize ngo nirukanke ntanguranwe n'abantu kugira ngo umuzigo batawuntwara. Hizo kazi wakaanza ku request mapema wao. Aturabizi ko akazi kacu ari ako kwidukankana gutanguranwa. So nagize vuba kugira ngo batawuntanga. Unajua katika sheria za tendo la ndoa ule mzunguko wa kwanza kwa mwanaume. Ati mugore wanje rero ati ngira ngo urabizi mu mategeko ajyanye n'iki, mu mategeko ajyanye n'imibonanire y'umugore n'umugabo mara nyingi huwa ni kwa ajili ya kutest tu mitambo. Ati mu busanzwe kwa jina la Yesu nangiye kubivuga. Ubundi imodoka iyo muri kwiga imodoka ubundi hari uburyo bavuga ngo uragenda ngo amatura 2 gatatu ngugurishyuraye. So ngo mu busanzwe rero ngiyi imodoka igiye bwa mbere ngo biba ngo ntagaba ngo ubundi kirasi igikorwa runaka ngo ubundi biba ari ugutestinga cyangwa se aba ari ukugerageza ngo umuntu asuzume ikibuga uko cyifashe, lakini pia kuamsha system za mwili na mifumo. Ati ndetse biba ari ukugira ngo umuntu byibuze yishyire muri mood yuko hari agiye gutwara imodoka nyine ubundi kwa ajili ya kuweza kupata tendo vizuri. Ati kugira ngo atware iyo modoka neza, ambao mchakato wote huu kitaalamu huo unaitwa long lasting sexual procedure. Ati mu busanzwe nyine uko kwicangamusha cyangwa se uko kwisuganya uko kwitegura mbere uko gutwara imodoka kwa mbere ako kambere nyine ubu uri murategura cya gikorwa kirekire yuko ugiye gukora isafari ndende cyangwa urugendo ruvi Rwamagana rukagikayonza. Yes. Ambao kwa mwanaume ni kawaida kabisa. Ati rero ibyo ni ibisanzwe ku mugabo kuko kare akambere ntago gatinda. Malisa. Lakini baada ya kurudi round ya pili. Ati rero iyo ugarutse mu ka kabiri, this is the only moment mwanaume kusatisfy tendo. Ati rero icyo nicyo gihe cyonyine umugabo aba yumva yuko agiye kuhatwika kakava. Ambako hapa pia ndio time yako mke wangu. Ati rero nayo mugore wanje tegemea kurizishe. Aha niho honyine byibuza nanjye numva yuko ngomba kugushimisha byibuza nka kugeza ku byishimo wifuza. Nitegemea nikupe kitu kizuri. Ati kugira ngo byibuza nkuzuye cyangwa se nkutangire ngo utazajya hanze gushaka ibyishimo hanze kandi ngewe nanjye mpari. Lakini nashangaa umeondoka. Ati ariko birantangaje wewe ngiye kwitegura gutwara imodoka bwe. Tsanga wagiye kubera iki? Unajua bibi wewe kitu kidogo napenda kukifanya kiwe kikubwa. Ati ariko wa mugabo nawe utuntu dutoye ushaka kuturemereza. Anyway, kuko umenielezea kuhusu sheria ya tendo la ndoa. Ati nyine kubunye unsobanuriye ibijyanye n'icyo gikorwa. Nikufundishe kuhusu hizo sheria za ndoa. Ati nanjye reka nkwigishe. Unajua sometimes kwenye maisha ya ndoa wewe unaweza ukawa una hamu na ati wowe ushobora kumva ushaka cyangwa ufite ubushake ufite ubushagarira. Alafu mimi nikawa sijisikii kabisa. Ariko njewe nkaba ntabwo mfite wa mugabo. Siku yako mimi nitafanya kwa sababu yako. Ati riko umenye ngo nubwo nabikoze cyangwa nubwo nzabikora kubera ari wowe ubishaka, si ukubera ko ari nge nta bushagarira nigirira. Lakini hivyo kwa upande wangu kuna siku mimi naweza nikawa na hamu ya tendo la ndoa. Lakini wewe ukao ujisikie.
ati byose rero kimwe nanjye nkuko nanjye nshobora kuba mbishaka nawe utabishaka. Siku wote sasa tutakuwa tuna hamu ya ati noneho rero kandi hari igihe ambwiye ngo reka nanjye nkwigishe nyine ngo nawe uranyigishe reka nanjye nkwigishe. Ati hari igihe rero natwe rero twese hamwe nje nawe hari igihe tuzaba tubikeneye muri make dufite ubushagarira twese siku yetu sweetheart. Kwa tutafanya kwa sababu uwo ni wo munsi wacu rero icyo gihe tuzabikora kubera yuko twese tubikeneye yako. Kwa hiyo nilikuizisha kwa sababu mume wangu unataka. Ati rero kirya uno munsi kuko kariya kamwe wakoze nabigukoreye kuko nje ntabyo nashakaga rero nagize ngo wowe ukora akazi nyine urangiza akazi ihangane. Sawa. Wabinkoreye? Sawa. Lakini mimi as your husband. Ati wowe uri kumva uri mukuri atariko nkubwiza ukuri wa mugore we nkanjye nk'umugabo wawe. Takuwa siko sawa. Ati nkubwije ukuri si imeze neza. To my marriage. Nitawezaje kuwa huru wakati mke wangu haujarizika? Atese wa mugore wanjye we nubwo uri kwivugishwa kuba udafite ubushake n'ubushagarira ni gute nzumva nishimye cyangwa se numve mfite amahoro mugenzi yuko ntagushimishije mu gitanda. Mimi ninakuwa na amani wakati najua sijatekeleza majukumu yangu ya tendo. Ati sinagira amahoro mugenzi yuko mu gitanda ntako nakugize. Ndiye katika kosa la unyanyasaji wa tendo la ndoa. Ati mugore wanjye rwose ntago nzakora ayo makosa nkayo ngayo. Niko sawa. Ati njyewe nishimye ariko inshuti mimi sina shida yoyote. Ati nje nta kibazo wa mugabo. Niko sawa. Kuko nje meze neza. Alafu bibi kuna hiyo hospitali akomeza kumuha ibiganiro by'akazi. Ati reba hano niki umugabo araka arigendera nakomeza kwivukisha hano. Bibi yewe yagiye. tubaranze kufikiria hela hii mapenzi. Ataho kugira ngo uyu mushenzi atekereze amafaranga arimo aritekereza ibyo mu buriri. Wangu bei ya chapati. Tugaruka kuri wa musinzi wacu. Yewe mbere yuko abyuka nta kindi akora. Vipi? Niki? Vipi nini? Vipi ki? Kweli asubuhi na mapombe mume wangu. Mbere yuko niborosa ni inzoga. Sasa kuna ajabu gani? Sasa kibazo ni ikihe mugore wanjye? Kocha asubuhi naacha kuwa mimi mkeo. So bivuze ngo mbere yuko ubyuka mbere yuko nagira icyo ukora byibuze nkanjye nk'umugore nyine murabyumva abantu mwashakanye murabizi. Kweli mume wangu. Icyambere ni inzoga mugabo wanjye. Hivi unajua jinsi gani nimekumeza? Turabizi ko nkukumbuye ya mugabo we. Shindwa kulala mimi usiku kucha hapa nasubiri pombe ikate kwa sababu ati byibuze naretse kuryama naraye nde nkanuye kugira ngo izo nzoga zawe zicururuke byibuze kugira ngo byiri icyo wankorera. Yani wewe ukishalewa hamna yani vyote viko. Ati kubera yuko ndakuzi mugabo wanjye iyo umaze kugasomaho uryama nk'inkoko. Hine kuryama mvuga. Usitaki kuniambia kama tunafika mwezi. Ati none se wa mugabo we ushaka wa mugore wanjye ugiye kumbwira yuko tumaze ukwezi tutabikora se. Hivi ujali kuhusu mkewe? Atari kwa mugabo we je byibuza ntunyitayeho. Jukumu pombe. Muda mwingine nataka unistoe. Ati rimwe na rimwe ugomba kunyibutsa iyo nakanyweye wa mugore wanjye we. Ana mume wangu mimi nataka. Ati ngenda shaka. Unataka ni kiwezekana mume wangu leo. Nataka sana. Yaani nataka ikiwezekana ipite ta wiki. Ati ndakwinginze mugabo mwiza uyu munsi kubera tumaze hafi ukwezi ndakwinginze kugira ngo nujya kugakubita kwacina na Yesu nitujya kubikora byibuze ndakwinginze mugabo mwiza tubikore ubundi nahagire koko. Yani nisi nataka tena. Ati kugira ngo nongere mari nk'icyumweru byibuze ntashaka. Unajua hata mimi mwenyewe nimekumisi. Ati nanjye ndagukumbuye mugore mwiza.
Mimi sana ile mibinjuko yako. Ati nkumbuye uburyo ukaraga. Ngapo unajifanya kama vile utaki. Ati rero nawe nkumbuye amushenze nawe ukawigira nkaho utanshaka. Kaoge. Ati reka ngende noge. Safi. Mbe mfite isuku byibuze ngaruke. Ndaje. Ati genda ndaje matwike koko. Kama sema. Ndaje. Genda uze ndaje matwike. Toto Beka umwana. Kama nimekutoa Tanga kumbe nimekutoa Ugogoni. Haraka mama, na mimi maji yangu niwekee, sawa? Umugore yagiye koga mugenzi. Tugaruka kuri wa mukobwa wacu Matilda. Ari mu nzira ahura n'agahungu Gasongarere. Bwana Yesu asifiwe dadangu. Ati Yesu ashimwe wa mukobwa we. Kwa majina Amani Solomoni. Ati banyita Amani Salomo. Sawa. Mara nyingi sana huwa nakuona unazunguka katika hii mitaa. Ati buri munsi njya nkubona ucaho mugenzi. Kuweza kuongea na wewe. Ati ariko sindabona umwanya wo kukuvugisha. Nadhani leo imempendeza sana Mwenyezi Mungu. Ati none byibuze Imana, ndashima Imana ko yanyemereye ko tuba turi kumwe nawe byibuza. Aje hapa. Sijui unaweza kanisaidia hata namba zako za simu ili tuweze kuwasiliana baadaye. Ati ndakwinyize basi impa nimero yawe kugira ngo tuzavugane nyuma. Unaweza karamwitegereza. Mwibuke mugenzi gasigaye kanga abahungu n'abagabo n'igisa nabo. Niko wambuka we. Awe? Umetumwa eh? Ati baragutumye. Sasa naomba nisikize kwa makini. Ati ndakwinginze unyumve kandi unyumvirize. Taji mazoea na mwanaume yoyote katika hii dunia. Ati sinkeneye umugabo n'umumenyera. Acha mazoea na. Ati numbona mu nzira wa muhungu uzibeshye wongere no kumvugisha. Ndani natembea ingali nimekufa. Mugenzi abahungu bamuciye roho. Tukati bamukwemo umutima ukunda. Siwezi. Uko buri muhungu wese bakundanye cyangwa se baryamanye nta kundi ahita agenda. Apfa kugakunda. Ahita yigendera. Inayofunza mema na mabaya. Umugore uko yakavuye kwitunganya vuye araje uko yakageza Mudi. Yewe umugabo yasinze. Atariko sinigute wankora ibi ngibi wa mugabo we. Kimbizana na mando kama kichaa huko narudi hapa. Ati njewe ngiye pfiyo mugashokera hose kuvoma kugira ngo nzana amazi noge nitunganye. None we nsanze we icyo wakomze nukwiruka nkujya gushaka inzoga zo kunywa. Hivi kwa Mugenzi yabuze icyo avuga. Na vitu vivi kwa vinashindana. Ati wa mugore we hari ibintu birimo birarwana biragongana mu mubiri wanjye cyangwa mu mutwe wanjye. Akili na pombe. Ubwenge bwanje n'inzoga biba biri guhangana. Sinzi rero ngo mba ngomba kumvira iki. Na wolfu kuona kawia kuja vimecha. Ati rero ukuntu watinze njewe wasanze inzoga zandembeje. Sio kabisa ukisha kunywa pombe wewe. Hamna kinachofanyika. Ati mugabo wanjye narakubwiye yuko mbere iyo umaze kunywa inzoga nta kintu kiba kikibaye. Vumilia lakini. Hata wewe ulipoondoka mimi siyatumia hata muda mrefu kunywa. Ati wa mugore wanjye we nawe. Ati gihe ugende nanjye sindamara kanyanywa. So bivuze ngo inzoga ntiziragere pfiriya. Hata huku chini nahisi hata sijaelewa. Ati pfiriya inzoga ntizirahagera. Oye njoo, chocho. Ati vayo ngwino turebe. Ati mama dede yake arakaririmbire hagarara haguruka. Dogo tusirebuke huko. Sawa. Mugore mugenzi yararakaye. Aragikubita. Kwa hiyo ndo umegoma kabisa kula mzee. Bana naona muda umezidi kwenda. Acha tu mimi niende. Tugaruka hano manyanya wacu na Violeta cyangwa Violet yari yasuwe.
Wife. Yes. Umugore wanjye. Ngoja mimi nitoe kidogo. Ati reka mperekeze mugenzi wanjye cyangwa se inshuti yanjye muherekeze. Basi. Mimi nikuage. Sawa. Ikiraha. Ni ibiki mbonyera? Ati reka mperekeze umugore byibuze umugore. Araguruka ngasezera umushyitsi. Mimi nikuage. Sawa. Umushyitsi kiramuka. Birabivuze ikira. Umugore arikanga. Kigabo kiraha gifite amaso ari mirari. Sinzi ngo ni ibiki akoze. Sorry sir. Nimesahau yangu. Ati nari nibagiwe telefone yanjye. Alafu atariko nimeshika mkono wako ni wa moto sana. Ngukozeho numva akaboko karaka umuriro. Na hii weekend nitegemea kwamba mzee atalishusha hilo joto. Nakwaje? Ati se ntago wambwira ngo ino weekend nze mugabanyiriza uwo muriro. Mwambie awe makini tusije tukamsaidia. Kweli. Okay, bye. Yeah. Ore ararakaye. Abonye ikikogisha. Umechelewa wapi? Nishakunywa. Wewe naye asubuhi tayari ushakula. Sasa hizi. Mugenzi wa mugore wacu ufite umugabo w'umusinzi. Sinzi ngacuruza ibiki gusa yaje agera ngaho mbwira yuko kera bamaze kunywa ibyo banywa sinzi ngo ni ibiki. Salamu. Mchukue basi. Mwaramutse mute. Ati twaramutse neza. Wewe ni mtu kadondoka mjusi hapa anakunywaje hiyo? Anauza nini? Ati sagurisha iki? Anauza uji mtamu kinoma. Uji. Ati uyu mugore acuruza igikoma kiryoshye wa muhungu we. Kali. Ila anafeli kitu kimoja tu. Ati kintu kimwe cyonyine cyamunaniye. Ana mwanaume wake wa hovyo kinoma. Atafite umugabo w'imbwa shahusha. Wa hovyo kweli. W'imbwa ariko. Mlevi kinoma, yani sio umusinzi karahabutaka. Tafutaji mshikaji yupo tu. Wewe unamuona? Ati ni umugabo nyine kwizina tu, umureba tu. Mtoto mzuri kama hivi ndio yeye. Ati nawe undebera umukobwa mwiza nk'uyu cyangwa se umugore mwiza nk'uyu. Tafute amlishe mshikaji. Ataba yabyutse muri iki gitondo ngo arimo arashaka arimo arahiga ngo arimo aragira ngo arishe imbwa iryamye mu rugo cyangwa se arishu kugira ngo agaburire umugabo wicaye mu rugo utagira akazi. Umugore yaramurebye yumva araraka gikomeza kuvuga. Kizi kama na nguvu za kiume. Ati sinibwira yuko uwo muhungu afite n'imbaraga zo mu gitanda. Ya bakise dunia. Bakise dunia. Waajabu kishenzi yani. Cyakomeje kumuvugara kireba. Angalia mtoto hivyo kwa na nyama hivyo, unaona rangi. Nawe reba uno mukobwa uburyo afiteye neza. Rangi kama inapigwa sabuni, rangi inapigwa mafuta. Mtoto anawaka lakini nyama zote kazificha kwa dera. Ati nawe ndebera inyama zose n'uburyo akeye n'uburyo afite shape akaba yabishe mu makanzu. Hivi kuna siku itakujaga kupita haujamtaja mlevi. Atariko wa mugabo nkubaze nako wagahungwe nkubaze. Uri umukiriya wanjye ni sawa. Atariko hari umunsi numwe ndakugurisha igikoma ngureke kuvuga amagambo cyangwa se ureke kwinjizamo umugabo wanjye ngo ni umusinzi. Yani anaisokota nafsi yako ni unateseka. Atubanza kuba narashatswe n'umusinzi bikurya cyane. Labda nikwambie kitu. Ati reka nkubwire ikintu kimutazi. Mimi huyo ndo nimeshampenda. Atuoniwe nakunze na nipo naye. Kandi turi kumwe natamba naye. Ati kandi turabikora. Upo. Aturanyumva. Yani kama unateseka teseka na usifikiri mimi ndo wao wanawake wengine unaookota huko. Ati niba kakurya rero kazakomeza kakurya kubera yuko njewe ntago ndi nk'ababagore wirwa ucunaguza hano hanze. Ukajua mimi nitamwacha mlevi nije kwako. Ubwo haruzi ngo rero ngo uri bogari ngo ufite amafresheri ngo nareka ngo umusinzi akakecurukanye kandekere.
Kubwo namureka rero nkazi wowe nguri bogari. Alafu usinione mimi nakuja hapa yani ninavyokuja na kuuzia uje ukaniona naziki sana. Ati wa mugabo ntubone ngo nuko nzano kukugurisha igikoma cyangwa se ngo ubone ngo ndagukeneye cyane. Ni maisha afu yapo tu natuna. Oya, nuko nshaka kugira aho ngera mu buzima kandi ntago nakwiryaho kandi nkukeneye amafaranga yawe y'igikoma. Ntago ari amafaranga y'ubuntu. Umeelewa? Abagore mumenye kwiha agaciro nk'uno mugore. Kabisa. Kama unateseka, endelea kuteseka. Ati niba umugabo wanjye akiguha umureba ukajiginya, uzakomeza kujiginya. Kama utakasirika kasirika, lakini mimi ndo nakwambia ukweli. Ati wa mukobwa we nkubwije ukuri, niba ukuri ururakara ariko nakubwije ukuri. Sikapoa kama mimi au mwangalie mchikaji kama hivi kaka. Ati si wabuze iki kugira ngo ushake umuntu umeze neza nkanjye nyine ufite amafresheri cyangwa ushaka n'undi muntu. Rero no mutipe turi kumwe wambaye amakostime nyine. Dondoka mjusi hivyo unafeli wapi? Atese byakunanije iki wa mukobwa we? Wewe unatafuta mtu ambaye mtu smart Ati shaka umuntu uri smart ukeye ugendanye n'umubiri wawe. Shikaji ulaeleweki mtu. Ati karaka gabo ntawe wakajana reka. Wewe mwanamke hajaambiwa shida. Ati wa mugore ndakubwiza ukuri yuko wowe ntago waremewe guteseka cyangwa ntago waremewe guhangayika. Ni kwamba mtu akivaa vigauni vimebana, jinsi ndo maisha. Au unafikiri na unavyokaa dada wanavyosema uko napenda na mwenye ndevu wenye nini wanakupapalikia unajua mimi ndo nitakupapalikia. Atese wibwira yuko babakobwa babandi cyangwa se amaslave uburyo babivugisha ngo bakunda abahungu ngo bafite ngi ngo suna ngo bafite ubwanwa ngo buconze ngo bafite amafresheri bagenda batemberana udufunguzo mu ntoki ngo bagenda mu kamodoka ngo mu magurane ngo ubwo wumvaga yuko njewe rero meze nk'abo bakobwa ngo ndi bugushagarire. Sinsi nipo na dela langu. Ati nje nambaye ibyo bikanzu byanjye uvuga ngo byibingira agakecuru. Tunaishi, endelea kuteseka. Ati wowe komeza uumve ujiginyo. Chimu haswa ukome tabia kumfuatilia mwanaume wangu. Ati ndakwinginze ukomeze ibyo ukora byose. Umugabo wanjye umwubahe kandi urekere kumukurikirana mu buzima bwe. Shunda kuzeeka kwenye jinsi mtoto uonekane wewe. Unafili wapi? Wanawake wanaja. Sasa mugenzo yaramurebye. Atapita umshikaji nitakuonyesha. Yarumiwe. Eki mwanangu. Kirakomeza kiravuga gusa mugenzi we yumiwe. Abonye umugore mugenzi nikisema wihesha agaciro nubwo nta mafaranga afite. Takufa. Tugaruka kuri Matilda wacu. Sioni na leo. Ndio maana utanishangaa sana kazi. Nimechoka. Haiwezekani kila mwanaume anekuja kwenye maisha yangu mimi hata kumwe na mugenzi we wa muturanyi ari kumukubita inkuru z'uburyo buri muhungu wese uje kumutereta n'ibiki byose nta iyo bamaze kuryamana nyine tuhahita yigendera. Iki nicyo kibi cy'abakobwa kandi. Kwanza pole sana shoga. Unyihanganire mukobwa mnshuti yanjye cyangwa se rafiki yangu nyine tu shoga yangu rafiki yangu byose bari kimwe. Ati shumi yanjye wihangane kubikubaho. Unaona hiyo sio hali ya kawaida kabisa. Atuko mbibona ibyo sinaga ari ibintu bisanzwe kabisa. Wewe umepigwa juju wewe sio. Atushobora kuba warabazwe utabizi baguhaye juju. Hakuna cha juju. Ati nta burozi shabyihorera. Hakuna cha nini. Ni washenzi tena mbwa. Atabagabo n'imbwa ziraho imbwa rubebe z'umurizo kabisa. Na sasa hivi nilichoamua, si wanaona wananipelekea mimi moto, nitawapelekea moto. Ati ntibavuze ngo bagomba kujya bansambanya bakigendera. Ati nje none nje ugiye kubona uko nzabigenda. Ese kuletea ushenzi siku zote hizo. Ati kuri ubu nta mugabo uzongera kuza ndeta. Sasa unataka ushindane na wanaume? Ati none se wa mukobwa ushaka wibwira yuko ushobora guhangana n'abagabo. Hapo zaidi utajikomoa na kujiumiza na kujizeesha wewe mwenyewe. Ataho ni wowe wenyine uzasanga uri isazisha biraho ngaho. Iwe hivyo tu nijue moja kwa reka nisazire byibuze nsaze menye ngo nta mugabo uri murancunaguza. Mimi nalia kwa ajili ya ujinga huu. Atabashenzi shabi batumanirwa ndira buri munsi. Tireka hiyo. Kwa sababu sasa unajifanya wao machizi anakuja ntibigira abasazi njengeye kubera ko ndi umwarimu w'abasazi none. Yaani siwezi kukubali. Yaani ati sinshobora none kuri ubu nta muhungu numwe reka.
Lazima nitapata tu wa kulialia, nitampata hata mmoja. Wewe hauoni hapa ni sehemu ya watu, sasa unampa faida nani? Wewe nawe vipi? Ati wacecetse kuri muriteza abantu. Naogope hawa. Yaani hao wanaume wote mbwa tu, enti siwapendi. Abagabo bose ni imbwa shabyihorere nta urumva yuko ndi nshaka kwiyereka kurinde. Abagabo bose ni imbwa nta numwe nkunda. Nikupe iki kichwa uwezi beba takufa kwa Tungu turi hariya turaseka. sioni nalewa ndio maana nalewa Ibereye kuri panashe ajya itwa yanayonife chanzo kurudio munachelewa tugaruka kuri wa mugore w'amanyanya bita Violet. Basi Sawa. Timwiriwe ba mama. salama kabisa. Karibu. Asante. Kenzi yatashe mu rugo asanga abakecuru bamusuye cyangwa se abandi bagore bakuze. angekwande Basuye umugore kwamba bari kumugira inama geruka thamani ya z'uburyo zubakwa. chapati dunia Arinjira arasohoka. ino dunia Violet. Samahani mara. Ahamagara umugore we. Aya nakwi. Tindaje. Ajya kwitaba umugabo. Wife. Tese mugore wanjye. Hivi na maana hujaniona nilivyoingia ndani yo? Atese bivuze yuko buriya ninjiraga nza mva mu kazi ntago mbonaga nza. Nimekuona. Ati nakubonye. Umepita pale umetusalimia. Uciye hari uranadusuhuza. Alafu kafanyaje? Ati none se wabikozeho iki nk'umugore w'umugabo? Alafu nini? Mbona sikuelewi? Ati none se wagira ngo mbikoreho iki? Ina maana kweli mume wako anatoka kazini mashindo atakumpokea. Ati none se bivuze ngo wowe umugabo wawe wavuye mu kazi urananirwa no kuza kwakira umugabo wawe wowe uri kibereye mu misingo n'abandi bagore bagenzi bawe. Sweetheart. Ase sheri wanjye. Asa mimi nakupokea nini wakati umepita pale huna mzigo wowote? Ndakwakira gute mu gihe wowe uje wenyine wowe ubwawe nta n'umuzigo uje wikoreye ngo warushye? Uranadusuhuje. Beba chochote mimi nakupokea nini? Wewe kuambia kwamba mtu anayepokelewa lazima awe na mzigo. Ati none se wa mugore we abagore mwicare mwige mutera gatebe. Ati ninde wakubwiye yuko umugore yakira umugabo mu gihe cyonyine ajazanye umuzigo gusa ngo nibwo agomba kumwakira? Kwakira umugabo mugenzi mwige, kwakira umugabo si ngombwa ngo aze afite ibyazanye kugira ngo uramutura ngiki oya. Toka kazini. Nani? Hivi umefunzwa kweli? Atariko nkubaze ubundi nyogosenge hari icyo yakwigije mbere yuko ushakwa? Kuhusu ndoa na jinsi ya mbere yuko ushakwa yigeze kubwira uburyo cyo ugomba gufatamo umugabo wawe? Ama unahisi kuolewa tunakukaa ndani ya ndoa ndio umemaliza kila. Ati cyangwa wibwira yuko gushakwa nyine tunguba waje nguko tukicarana nge nawe nka musaza na mushiki uba warangije akazi kose? Nimetoka kazini, I'm tired. Ati mvuye mu kazi mugore wanjye ndarushye. Njia nzima natembea, I'm thinking about you. Ati mvuye mu kazi ngenda mu nzira hose inzira najemo naje nkutekereza wowe gusa mugore wanjye. Thinking about my marriage. Ati ntekereza ku rugo rwanjye. Wangu. Ntekereza umugore wanjye. Then you take it easy. Atariko mu gihe nje ntacyo bikoze wowe uri kubona ari ibisanzwe. Je, una shida yoyote hapo? Na hata kama ungekuwa na tatizo si ungeniita? Atariko ngewe nta kibazo mbibonamo kandi iyo ngira ngo iyo uba ufite ikibazo cyari cyo cyose sha wari kumpamagara nyumbani itimisi ni mzima na tungeonana tu. Ati byibuze ndakubonye waje uri muzima nyine tu ntacyo ubaye uracyari wese. Gani wako na mimi nani amekusababisha uwe hapa? Ati none se wa mugore we nkubaza ikibazo kimwe hagati yanjye nabo bashyitsi bawe ninde muri abo utumye uraha? Unanizeje swali la kijinga kama hili? Ati se mugabo wanjye urambaza ikibazo cy'ubugoryi nk'icyo gute? Ati ni wowe. Kwa nini you don't care about me? Ati none se kuki utanyitaho? Yaani wewe sio ukoje? Una mambo ya zamani, yaani una mambo ya kikoroni.
ati mugabo wanjye we ndumva uracyafite ya mico ya kera, ya myitwarire ya zamani yo kuba mu gihe cy'abakoroni. Labda nikukumbushe kitu tena wife. Ati byibuze reka nkwibutse ikintu kimwe wa mugore wanjye we. Moja kati ya sheria muhimu sana katika ndoa. Ati rimwe mu mategeko rigenga abashakanye ni kumlinda mume na ndoa yako. Ati nukurinda umugabo wawe. Ati nukurinda umugabo wawe, kuko iyo urinda umugabo wawe urinda urugo rwawe cyangwa mariage yawe. Kwa wewe mwanamke. Lakini kila ambavyo najaribu kuona wewe. Atariko buruko ngerageza kureba cyangwa uko ngerageza kugoragoza wa mugore we. Mke wangu. Unajitahidi sana kulinda ndoa yako. Ati wowe rwose ndabona ibyo kurinda urugo rwawe urabica kure. Care about your husband. Ati ntiwita ku mugabo wawe. Kuhusu vitu vya kawaida vya kila siku ambavyo ndio misingi kuimarisha ndoa yako. Ati utwo tuntu wita yuko ari dutoya dusanzwe nibyo bintu duheraho kugira ngo dukomeze urugo rwacu. Ati ndakwingiza ibyo ngibyo ubishyire mu mutwe wawe. Kugombana na wewe. Naomba nimalizane na wageni wangu. Wewe ni siku hizi tumekuwa kama wanafalsafa. Ati wa mugabo weweho wintesha umutwe. Reka ndangizanye n'abashyitsi banjye we ndaje turangizanye nyuma. Nuko episode yacu ya kabiri irangiye. Mbibutsa yuko bakise dunia. Episode ni ya kabiri irangiye. Aya. Gusa umugore nyine nuko nyine dore nuko bitenda bitangira ugasanga twagiye mugenzi twakwikubitanira n'akaninja kazi gutanga care mbere yuko nanava mu kaza kambaza ngo ugeze uri hehe nze nkwakire ku muryango, ariko uyu nguyu we mbana ninjiye mu rugo ariko ntabyitayeho. Nguvu kujitetea. Aya. Ndani kwa ndani natembea